Ni igongona rĩa kwamũkĩra ngamĩra 115 iria inyagĩtio kũrĩ aikari matiganĩte a wodi ya Ndoto gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Samburu ya rũgongo. Mĩhang'o ĩrĩa ĩrakinyanĩrio nĩ thirikari ya kaunti ya Samburu. Gavana wa kaunti ĩno Lati Lelelit augĩte thirikari yake ĩraheana ngamĩra kũrĩ aikari thutha wa aingĩ ao kũũrĩrwo nĩ mahiũ mũthemba wa mbũri na ng'ombe hĩndĩ ya ng'aragu ya ihinda iraya ĩrĩa ĩrĩga. Ngamĩra irerĩkana nĩ ciĩtiragia ng'aragu na riũa ihiũ na igũthiĩ na mbere kũhe arĩmi iria rĩa kũigana kũrĩ ng'aragu kana gũtarĩ. Vile climate change imeingia dunia na inasumbua mpaka mvua ile ilikuwa inapatikana, siku hizi hatujui inapatikana lini na kosekana lini. Ndio unaona tunapeana ngamia, kwa sababu ngamia ni mnyama ambaye inaweza hata wakati hakuna mvua, ndio watoto waweze kupata maziwa, wamama waweze kupata maziwa, watu wazee waweze kupata maziwa, kwa sababu wazee na watoto na wamama hawezani kuandamana na ng'ombe wakati ng'ombe inaenda malishoni mahali mbalimbali. Kuna mali kama ng'ombe hawezani na hii ukame, na akaona fadhali atuletee ngamia, and that's why sasa tumekuwa na hii ngamia tumeletewa na tumepata hata ngamia mingi leo. Hatujaipata ngamia kiasi. Sana sana sisi tunapenda ngamia kwa sababu kuna maziwa, hata inatusaidia wakati wa ukame, kwa sababu ngamia hata wakati ya ukame unakamua tu, unaenda kusa hiyo maziwa yake, watoto wanakunya, hata unapikia wageni yako chai. Aikari ya wondi ya Ndoto nĩo macagũrĩte arĩa magĩrĩirwo nĩ kwamũkĩra ngamĩra icio, makiuga nĩ ikũmahatũra ng'aragu-inĩ na nyota wa iria rĩrĩa ng'ombe na mbũri cioha thabarĩ ya gwetha mahiũ na nyeki. Wananchi wenyewe ndio wanaketi na kuamua ni nani ndio atapewa ngamia, na vile tujuavyo ngamia iko na sifa. Ngamia iko na sifa, hata kumbele Mwenyezi Mungu iko na sifa. Sifa ya kuishi na ukame, ya kuresist ukame, sifa ya kuishi na bila maji na kadhalika. Ngamia iko na maana, wakati mwingine iko na njaa, hakuna mvua, lakini ngamia hakuna njaa mingi. Unapata kitu iko na maziwa ya watoto, napatia watoto. Wasaidie zaidi kwa sababu hapa ni kiangazi, wasaidie watu wangu kwa sababu ya njaa. Watafuta hata namna kuletea wa rations. Pia hapa ni ukame pia inakujanga, watu wangu ni wamaskini. Aikari mathingatĩtwo matikendie ngamĩra iria mahetwo na maira mate ũrĩa kwagĩrĩire. Thirikari ya kaunti ya Samburu ĩkĩranĩra kũmatwarĩra mandagĩtarĩ a mahiũ matũũra-inĩ mao. So tunawashauri msiuse, tafadhali mulishe vizuri. Sisi tutaleta our extension officers waangalia kwa mambo ya magonjwa. Kwa hivyo sioni haja yoyote ya mtu kupeleka hii ngamia soko. Tunatumia pesa mingi kama department kuweka hii mradi wa ngamia. Gũkinyĩria rĩu thirikari ya kaunti ya Samburu ĩrauga ĩnyagĩirie aikari mũigana wa ngamĩra 950. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.